Abasung chungtini kaisa sabo koktuma hayakeba job notification kaisa naileyana hanke o job koktuma phaisok paikha Government of Tripura Animal Resource Development Department PN Complex Agartala ni hanke aro total 35 news supervisor tei 42 news data entry operator aro sabok langjaknai kintu aro contract basic hisabe ek bosorni bagai aro langnai pade ke sing tabok naileyana eligibility criteria and news of post aborongno naileyana ek number tongo supervisor aro number of post tongo 35 news tei aro age limit rijak tongo as per extent government rules aro rijak tongo tei salary aro 15,000 taka rijaknai tei education qualification and others eligibility criteria aro high secondary pass ongya kheba 12 pass ongna nangnai logio computer knowledge tongna nangnai tei computer certificate bo tongna nangnai 2 number o motorbike tokna nangnai 2 wheeler tei android smartphone tongna nangnai ebong o android smartphone tei 2 wheeler abo nije ne ongna nangnai tei valid driving license bo tongna nangnai second number tongo data entry operator arot langnai 42 news age limit same tei salary aro 12,000 taka rijaknai tei education qualification 12 pass tei logio computer knowledge tongna nangnai ebong computer certificate bo tongna nangnai tei second number tongo nijetni android smartphone tongna nangnai tei aboni interview ongnai conference halls directorate of ARDD PN Complex Agartala o jaga ono aboni interview rok ongnai okay schedule of interview phaiti jeng naileyana ek number tongo supervisor data entry West Tripura ni bagai supervisor West Tripura o 9 ta vacancy tei data entry tongo 7 ta vacancy Tripura ni interview date ongkha 18/4/2022 jora ongkha 11 AM ni simi 4 PM jora tei second number tongo Sipahijola district aro supervisor ni bagai post tongo 5 ta tei data entry ni bagai tongo 5 ta okay date ongkha interview ni date ongkha 19 tarik 4 mas 2022 Sipahijola district ni bagai jora same na tongnai tei 3 number tongo Khuai district ni bagai aro supervisor ni bagai 3 ta tei data entry ni bagai 3 ta post tongo Khuai district o okay Khuai district ni interview date ongkha 20/4/2022 jora same tei 4 number tongo Gumoti district aro supervisor ni bagai 4 ta post tei data entry ni bagai 5 ta post tongo okay Gumoti district ni bagai interview ongnai 25/4/2022 time same tongnai tei 5 number tongo South Tripura district aro supervisor ni bagai post tongo 3 ta tei data entry ni bagai tongo 6 ta post hanke South district ni bagai interview ongnai 26/4/2022 time same tei 6 number tongo Unakoti district aro supervisor ni bagai 3 ta post tei data entry ni bagai 4 ta post borok ni bagai interview ongnai 27/4/2022 time same 7 number tongo North Tripura district ni bagai supervisor ni post tongo 4 ta tei data entry ni bagai tongo 5 ta North Tripura ni bagai
इंटरव्यू नाय 28/4/2022 टाइम सेम नेक्स्ट दलाई डिस्ट्रिक्ट नि बागै सुपरवाइजर पोस्ट दङ 4टा ताई डेटा एंट्री ऑपरेटर नि बागै पोस्ट दङ 7टा ओके दलाई डिस्ट्रिक्ट नि बागै इंटरव्यू नाय 29/4/2022 जरा एबा केबा टाइम सेम न दङ इनके फ्रेंड्स अमंखा डेटा एंट्री ऑपरेटर नि बागै एप्लीकेशन फॉर्म नरक ऑफ फॉर्म नि लिंक वीडियो नि डिस्क्रिप्शन माननाय आरो क्लिक खालाय नरक डायरेक्टली डाउनलोड खालाय माननाय इनके आनारनक बुमुं सुइदि फादर्स नेम सुइदि रेसिडेंशियल एड्रेस सुइदि कॉन्टैक्ट नंबर डेट ऑफ बर्थ आरो सुइदि तेई आरो सुइदि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यारो पासिंग बोर्ड मार्क ऑब्टेन डिविजन क्लास परसेंटेज ऑफ मार्क्स आरो नरो सुइदि तेई आरो क्वालिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आबरंग नरो सुइदि तेई लासो आरो नरो सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट जरा एप्लाई खालायनाय नरक नरकनि बुमुं आरो सुइदि तेई आरो डेट मेंशन खालायदि प्लेस नरक आगरतला आरो सुइदि तेई अमंखा सुपरवाइजर नि एप्लीकेशन फॉर्म और बेबांग न सेम न सुइथाय खाखलाय नरक बुजि मानखना हाय न हाय मालाय फिरनो तै नेक्स्ट वीडियो जतन न हामबाय।